Some pechi gabe Laisong Youth Association na kemba sam teuze haim na tage rangba ga dele aiza pakna ba Nggapa Ngngi tingkum chang na jang kai kana Bauhinia Blossom Festival tingkum chang na jang kai kana pling sing ba apo Nggapa Ngngi ze wang rabe gzin ke ze krus na ba ma gena chuze gzin ke ze krute set rimai tingkum chang na jang kai kana hange ton ranga ba ko dele kane pathau sia ba nai hru kan chok pe bam ze apo pakna ba Nggapa Ngngi tariam ze pating nai mi pui ka sin kai ze wang rabe gzin ke ze kai kana dam mai gena chuze gzin ke ze kai ku chum sumai hang to ga rai dele ze sam pe chi kai dele pakna ba Nggapa Ngngi Bauhinia Blossom Festival tingkum chang na jang kai kana ngiwang rabe sam pui ze blossom for beauty Pelui ra pa ba ka chebe sam pui ne ngiwang u dele ai po Nggapa Ngngi ze wang rabe gzin ke ze kai kana dam mai gena chuze gzin ke ze kai ku chum sumai sang ba ngiwang u le zai ne ngi ra bam ze NLZSU Center Field Laisong Village Dima Hasao district ne ngi gu le zai gzin ke ze kai kana dam mai ga community fishing param bezet ne ka tu chi be zai tu hilik te pi bam gu le chi ge chogu me punuizi committee bo ta ge ka gyut ka lu mahang ru ne apo community fishing ka tu chi be zai tu hilik re ge ka zo ra pe gu le ze sale zai gzin ke ze kai kana dam mai ge Bauhinia Queen Contest Nggapa Ngngi gu hagwang pui hang ge hlo i be nai ngo i be hlo me du first round ka ka dak pe bam gu le ai po Bauhinia Queen Contest Nggapa Ngngi gu hagwang pui hang ka ka dak pe ga ka zo ga ra me ze intern nyang lo ira ga bam ru ne le zai ne Bauhinia Queen Contest ka zo ga ra me hlo me ze pating kum grooming pe ra le ze sale zai gzin ke ze ka ku chum sumai gu tariam ze cultural dance competition anu ze me lim ka le pe bam gu le zai exhibition ethnic food crafts na cultural item anu ze me zet gu ka te ka sak cham ta te nai anu ze me zet gu zyak ibera me pelia ba bam gu le ze sale zai gzin ke ze ka ku chum sumai ge Bauhinia Queen Contest final round Nggapa Ngngi gu gwang puyang na lang be lo ibe nai ngo ibe ka ka dak pe bam gu le ze sale zai na ka da be nai pe zet ka cham be anu ze me artist ma tu chi be ko nai punuzi ten matai gene tolia ga be bam gu le ze sale zai na apo Nggapa Ngngi do ge pelam chi mi ga ne me na apo telephone number 9678880959 8811911011 ge call to ga do bule zai punu gu Facebook page Bauhinia Blossom Festival ge pe ze pelam chi mi ga do de le zai aket na apo Nggapa Ngngi ge community fishing ka tu chi be nai tu ka lit pe ge ka zo ga ne me le na ka ge address ne me brother shop Laisong Bazar ge form ngo gu le zai apo contact number 7086856270 8099581362 ge palam ne za ka register to ga do bi de le zai pakna be Nggapa Ngngi Bauhinia Blossom Festival ting kum chang na jang kai kana ge wangai zabam le na hang pe mi pe zabam rabam hang ge blessed club kiam ne hatiam ki tingmui ge nai ga ra ka tlo ga be la le ai po hatiam ki nai phai ki blessed club kiam ne ka tlo ga be se tingmui ke ke rang kang hai chum za tingmui ka na ga rang kang hai mye lugu le ze sale zai chogu me apo Nggapa Ngngi Bauhinia Blossom Festival ting kum chang na jang kai kana ge pi ra wangai ne mile na zai hatiam ki lungya bam kai ne mile na apo telephone number 8474078506 9690055299 ke book to ga do bi de le